دوی که وان دارد وستم جه قاسم ارگونش رو بکاری سیاسی جستانبوله هر وها فسیح بوزان جگری سروکی پارتیا سعادته جه آمده دید گل مبن هین هر دو بخیر هاتنا کردستان 24 هجای قاسم شده دست بید کم به تایبتی دست بکرنا پیواجویا آشتی و چاره سریه آنجا اگر بوی ناوی نبید پروسه که بوی رنگی از مراغ دکم هینجی باورن یعنی دولت جدیه بله ایوار باش tabi derbasbûyê em bêjin dîroka Tirkiyeyê nêzik da gelek tiştê bûyerê wan çêbûne ku zav hêvî nadine meriv lê tiştê ku hêvî dide me ev e ku bi rastî îro Tirkiye di gelek tengavayê mezin da derbas be yanî di du pencere de watê meriv lê birêne hem Tirkiye nav xwe da ji aliyê eborî siyasî civakî têk çûye û hem jî ji aliyê neve ku te gotin sînor tên gorandin dûr de herhalde sînor eger werin gorandin yanî destpêka şevê İsraîlê û Filîstîniyan û em bêjin Hemas û Hizbullahê vir da Tirkiye gelek ketiye nav gonîkariyên ku nû bike ji bo pêşî cepha hindir yani cepha navxweyî çêbike hem pêşî bi îktidar muhalefet yekîtikî navxwe da çêkin dûra jî ji gelên Kurd piştgiriyê bistînin ji ber van sebeba tê gotin ku em bêjin dewleta Tirkiye karmendê wan yanî berpirsiyarê wan o calan teqrîben saleke hevdîtina dikin û hatine qonaxekî nû ku gelek balkêşe ji aliyê serokê MHP Devlet Bahçelî ve pêşî ziyaretkirina parlamenterê Dem Partiyê dûra jî bi banga wî ku o calan were li parlamentoya Tirkiye bi şertê ku PKK fesx bike û çeka dêkir û şîdetê rawestîne bangekî kir ev ya bi rastî jî balkêş e ji aliyê her kesî ve çünkü di mijarek wa da ê ku herî da wê nêzîkayî ji Kurdan nîşan bide wek nîjatperest Devlet Bahçeli de hat naskirin. Lê wa diyarek ku bi rastî jî ancak yekî wek Devlet Bahçeli dikare vê bangê bike her kevkî bikira wê Tirkiye firtûnekî mezin rabiya îca meriv dikare çi bêje yani eger ku tenê banga pêvajoyê tenê hanîna o calan be o wekî din pişt perdê da be em nizanin çi daaxivin ew ya wê zêde bi xwe re çareseriyê باشه از پرسه بسکنم هجای قاسم هجای فسیح جی بگل مالکی لکی بلا ام لسر آیا هجای فسیح براستی جی دولت نچاره دست به پیواجوی که آشتی و چاره سریه بکه جبر افلاسیونه جبر که همی کشین باکوری کردستانی و ترکیه بنا چاره سرکرنا کشه کرد و دهنه گریدن به تایبتی آبوری Soruyu bana sordu ama ses çok az geliyor. بله جتیا پرس Ses çok az geliyor diye. بله هجای فسیح پرس جهویه براستی جی دولت نچاره پرسا کرد چاره سر بکه جبر کو دسری همو کشیان دا کشه کرد هتا بحث کرن بچاره سر کرنا پرسا کرد مجاری آبوری جی و افلاسیون چاره سر دبه باشه دیاره هجی هاجین نگاه آماده بو امیجوی بکن هجای قاسم مثلا آنها تشتكو اس زده مراغ دکم اوه یعنی براستی جی بتنه ببانگا ریبر زندان کریه پکه که او جلان گاوا بجه پکه که چک دانه و پکه که چک دانه yani tam ne diyare ve PKK çek dayne ya çek daneyne meriv dikare wa bêje yani berko rêxistinekî çekdariye û demek dirêje qederê 24-25 sale serokê wana di zindankiriye Tirkiye têkiliyê wan çiqas bi hevra xurtin çiqas tesîrê hev dikin em bi xwe zav nizanin lê em bi xwe wek Partiya Welatperezên Kurdistanê wek Kurdistaniyekî em jî piştgiriya rawestandina şer dikin û piştgiriya li hemberderketina tund û tûjiyê dikin
اگر کو تشتكي وابه اگر کو اف شرا واستوى ريا سياسة الباكوري كردستان يجي خرطر ببه باشتر ببه لي تشتكو ام دفين يا تشتي طالبا ملت كرد دخوازا ملت كرد و تواي كردستان اوكو 100 سال بو كرد و كردستان دهات انكار كرن ملت كرد وقت نهي دهات حسابي حتى ایروژی هر چار خاله هونجی په دزانن قانون بنگهین دا او هر سه خاله یک دوست سرت نبونا کرده هاتی آوا کرن باش علی سروی بسکنه هجا قاسم هر چار خالن قانون بنگهین یا ترکیه لسر تنکرنا کردان هاتنا نویساندن نوکه گوهرتنا دستور بنگهین ترکیه دروجه ویده بخاطره که از نزانم بلکه بخاطر ماینده بونا اردوغانه ده دستحالاته ده لی آیا هف پیمانیا جمهور آماده یا وان هر چار یاسایان بگوهره ده دستوره ده؟ حال حاضر حیا روژا ایروین جی هم مخالفت هم جی اقتدار یک پارتی کی جی اشکره نگوتیه کو ام دوی ام بگورین تمامیل هم بره به وان چار خالانه کو وره گوراندن او جی تیوه مانه کو اگر وان چار خالانه گورین و چا کشه کرد و کردستان چاره سر بکن نها بتنج آلیه کردستانی و افتم نقشه کرن جار نازی دم پارتی یا چی خدا پار ایکو دم پارلمنت و ترکیه دانه باسا گوهرانی نوان چار خالات کن لی پارتیان ترکیه‌ای نه مخالفت نه اقتدار نه جمهور نه جی ایدنا تو کسی که اشکره نگوتی ام بگورن تواوی حمیل همبر درد کردن کووان چارخانه ورن گوراندن يعني تمام نه مخالفت نه جی دستحالات بحثا گوهرتنا و چار خالا نکریه بنا گوهرتنا وان چار خالین بنگهین بلا بینارین مجیزانه بند چیه یک کمار، یک دولت، یک زمان، یک آلا، یک نتوه البت. آیا پرسا کرد چاره سر دبه؟ بله بله. گاوتو ملتا که این کارد که زمانی وی، هبوناوی، نتواوی، جغرافیاوی، آیا چه چاره سر کرنه که؟ از خو ام دبیجن یعنی 100 ساله پروبلم مزن کو اف دولت وقت هاتیه دامزراندن کومارا ترکیه خلط هاتیه یعنی سر انکار ملت کرد و کردستانی و چند ملت کمنته واتیه آوا کرن دوی پیشی او بکوه ناو شیروه کو انسان آوا کی دموکراتیک کاربن سر و جمهوریت فکر خو بیجن 100 ساله و جمهوریت آوا کر لی ایروژی هجا پروبلم تی روژه کو تشت 100 سال بری هاتیه کرن خلطه ام هی سروانه مناقشه کی نکار باشه هجا قاسم مثلا ایرو اخفتنا اردوغان تا چوان نرخاند مثلا اردوغان دبیجه ترکیه نتنه یا ترکایا یا کردایا ام به کردا ناجین کی ترکیه یا جو کردا حزناکه نه ترکیه افولاتا یه مهردو یا و خود برات یا کردو ترکا بپارزه دسته مدرشکری دسته جدله و ام براستی چاره سرکرنا و پرسه دخوازن ویا هیویه که جبو دست بکرنا پیواجوه که نو آشتی و چاره سریه دولت دیگل کردان نتنی ام بجن دولت دیگل پککه دردخه هوله؟ بله یعنی وقت گوتنه که گرم او کرد گرم لیدرینن لی اگر که ام دیرو که جمهوریت برینن بری که جمهوریت آواب و بری پیمان لوزانه براستی اینی تشت مصطفی کمال و حوال خوشش بو کرداد گوتن گوتن همه دولت آوا کن دولت کرد و ترکایه لی پشتی که لوزان به دست خست وان مافی خوب دست خستن تمامیل سر تنبونا ملت کرد و کردستان جمهوریت هاتا آوا کرن اینی تشت ویده میجی درباز و ایروژی ترکیه کتیه ناف تنگاوایی کی لدیسا یعنی اگر اردوغان و حوال خواه یاجی دولت ترکیه براستی براتی بخوازه دمافه و کویه دا ملت کرد و ملت ترک دمافه و کویه دا هر کس خواه اداره بکل سر آخا خواه ده سیستمک فدرالی دا جی دبه یا کنفدرالی مرد کاره گرم لیبرینه لید به ملت کرد تمکیلین به نه لیستکان تشت ملت کرد داخواست که اوه دبه که اگر پیواجوها چاره سریه درس پیب که ملت کرد سر ماسا چاره سریه وقت طرف کی به نه حزبک نه کسک
یا نه شخصك یا نه پارتيكي بله. وك ملت كرد ام بيزن سر طالب معقول وك تشتوا وی چاخت تشتو تو دبیجی پیوستی برا فواندوم یا هجای قاسم ارگون من اول فهم کرد جبر کورتیا دمینی کارم زد را خفتنین هوا بگیرم لیبورینا خود خوازم لگلک ممنون بوم هجای قاسم ارگون شروع وکال سیاسی جی استانبول تو هر هبی و گلک بخیر هاتی